Mana laki apa banci diputuskan cinta nepi karek bunuh diri. Lebay. Mana laki apa banci awak tatoan ciri di piercing bukna panjang tapi boga aplikasinya TikTok. Mana laki apa banci boga masalah seetik sedunia apa kabeh. Mana laki atau banci timbang diputuskan cinta galau lompatnya nginum kira anti. Ya pembanci can gini coba ngesiun teh heula. Mana laki apa banci loba masalah nyumput na lomari. Buat teman-teman aku dimanapun kalian berada, jangan lupa Like, komen, and subscribe channel YouTube kita Eva Vlog. Mana laki apa banci ngomongkan batur dijadikan hobi. Mana laki apa banci kawe wani kayak jauh lumpat. Laki apa banci wani bedegong ke kolot sorangan. Laki apa banci geus teu bogo tapi teu wani mutuskeun. Mana laki apa banci ngomongkan batur pinter sorangan terbalik. Mana laki apa banci gawe nate ngan ngeluh aja ngeluh. Mana laki apa banci bisa ngarumpi wae. Mana laki apa banci tinggalkan ku awewe ala bater tinggalkan kolot maut. Mana laki apa banci boga masalah seetik lompat ke narkoba. Mana laki apa banci bisa dengan duduk makan wae. Mana laki apa banci wani loba gaya di lembur sorang. Mulai gitu. Ayo busuk. Naon bedana? Naon bedana? Laki apa banci geus teu bogo tapi teu teh aing. Oke, rolling action. Mana laki apa banci ngomong TikTok. woi akang ente sadaya pantangan terus channel ieu oke. Kami ti Paguyuban Situnggal Jaya Sakti. Tomponya like komen Subrek.